Nitwa Richard Lax kaze kuri Doma News Live. Thibaut Nagy ashidikanya ku bushake bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku gusenya FDLR. Thibaut Nagy wabaye umunyamabanga wungiririje wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ubufatanye na Afurika yatangaje ko ashidikanya ku bushake bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Tariki 27 Gashyantare 2025 nibwo u Rwanda ndetse na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo basinya amasezerano y'amahoro i Washington babifashwemo na Amerika ndetse basezerana gusenya umutwe wa FDLR ndetse no gukuraho ingamba z'ubwirinzi ku ruhande rw'u Rwanda. U Rwanda ndetse na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bashingiye ku masezerano cyane ya tariki ya 4 Ukuboza 2025 bongeyemo ingingo y'ubufatanye bw'akarere ndetse mu iterambere ry'ubukungu byemeranyijwe ko abashoramari b'abanyamerika bagomba kugira uruhare muri iri shoramari ndetse na leta ya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo yemera gusenya umutwe wa FDLR ariko kugeza kuri ubu ngubu ntiratangira kubyubahiriza, ariko yakomeje kwifatanya n'uyu mutwe mu bikorwa bitandukanye bahanganyemo no kurwana n'ihuriro rya FC M23 uha ubufasha burimo intwaro, amafaranga ndetse n'ibiribwa. Tariki ya 17 n'iya 18 Werurwe 2026 intumwa z'u Rwanda ndetse na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bahuriye Washington kugira ngo baganire cyane ku byaganiriweho hagati y'ibihugu byombi byahosha imwuka mubi ukomeje kututumba hagati y'ibihugu byombi bitewe cyane no kutubahiriza amasezerano y'amahoro yasinywe Washington nk'uko bitangazwa. Intumwa zumvikanye ku Rwanda na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bigiye gufatanya ndetse bagashyira hamwe mu kurwanya ndetse no gukomeza kubaka ubusugire bw'ibihugu byombi bafashijwemo no gusenya umutwe wa FDLR kandi ingamba z'ubwirinzi zashyizweho n'u Rwanda zigakurwaho. Uyu nguyu Nanji yatangaje ko kugira ngo amakimbirane ya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ahagarare ndetse burundu, leta ya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibanza kurimbura burundu ndetse igasenya umutwe wa FDLR ndetse kandi bakareka gukomeza kubaha intwaro ndetse n'ubundi bufata ubwo ari bwo bwose. Ibyo bizatuma u Rwanda rugira icyizere maze rugakuraho ingamba z'ubwirinzi. Yagize ati ni byiza gushyira hanze irindi tangazo ry'amahoro rihuriweho na Amerika ndetse na Kongo, by'umwihariko n'u Rwanda rukaba ruhari kugira ngo ingamba zo guhagarika ndetse no gukemura amakimbirane muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo zigerweho. Ariko kandi byose bihera kuri Kongo kuko nigomba gusenya FDLR, ikibazo kibangamiye cyane u Rwanda ndetse kandi ndashishikariza cyane ko abo bireba bagomba kubyibandaho, dore ko byemezwa ko kugira ngo iki kibazo gihoshwe kigomba guhoshwa gihereye kuri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuko nigomba gutera iya mbere ikabanza gusenya umutwe wa FDLR nk'uko bivugwa. Gusa u Rwanda rugaragaza ko kuba rwakuraho ingamba z'ubwirinzi ntacyo bizutwaye, gusa mu gihe baba bamaze gusenya umutwe wa FDLR, dore ko ari bamwe mu bahora bigamba ko bagomba kuzahungabanya umutekano w'u Rwanda nk'uko bitangazwa. Gusa kandi kuko rudashobora kwemera ko uyu mutwe ugaruka guhungabanya umutekano w'u Rwanda, ibi nibyo bituma mu gihe uyu mutwe waba utarasenywa bigoye cyane ko byazatuma uyu mutwe mu gihe waba utarasenywa byabaho ko hari icyatuma ubundi u Rwanda rukuraho ingamba z'ubwirinzi nk'uko bitangazwa. Uwitwa Bahati Lukwebo udashyigikiye cyane ko Kisekedi ahindura itegeko nshinga yeguriye muri Sena. Amakuru avuga ko senateri Modeste Bahati Lukwebo yeguye muri Sena ya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma y'iminsi mike cyane agaragaje ko adashyigikiye umugambi wa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wo guhindura itegeko nshinga, ndetse kandi mu ibaruwa yandikiye Sama Lukonde yavuze ko n'ubundi uyu nguyu dore ko ari uyoboye Sena, uyu nguyu Lukwebo wari vice perezida wa kabiri wayo yasobanuye
yasobanuye ko yafashe iki cyemezo cyane kubera ko umwuka uri muri Sena ya Congo Kinshasa muri iki gihe utameze neza, ndetse kandi avuga ko adashyigikiye ibyo Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ashaka, ndetse kandi Lukwebo yavuze ko n'ubundi nubwo yeguye akiri inkoramutima ndetse akanaba yubaha cyane Perezida Felix Antoine Tshisekedi uyobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Yavuze ko kandi ubu ngubu bwegure bwe ntago bushingiye cyane ku kuba hari ibyo batemeranywaho, ahubwo bishingiye cyane ku kuba atumva kimwe n'ibyo bavuga, dore ko yavuze ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo idafite ikibazo cy'amategeko, ahubwo abayobozi ndetse abo ubwabo aribo bafite ikibazo. Ni amagambo n'ubundi yatumye abasenateri bagenzi be bamutekerezaho cyane, ndetse kandi bakanamutakariza icyizere, dore ko yavuze ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kuri ubu batakabaye kuba barwana ku mategeko ndetse no kuhinduranya, ahubwo icyo bagombye kuba bitaho cyane ari ukuba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yabona amahoro n'umutuzo, dore ko we yemeza ko amahoro make cyangwa se umutekano muke uri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo byose biterwa n'abayobozi, dore ko yemeza ko amategeko ahari, ikibura ari uko aya mategeko yashyirwa mu bikorwa. Tugarutse kandi ku by'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo byumvikanye nyuma yo kongera guhurira i Washington, intumwa z'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo zemeranyije ko zigomba kuzifatira ndetse kandi zigafatanya zigamije gukomeza gushyira mu bikorwa cyane amasezerano y'amahoro ya Washington nyuma yo kongera guhurira iduha kandi muri Repubulika Iharanira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuwa tariki 17 nibwo Werurwe nibwo intumwa z'u Rwanda ni 17 na 18 niza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bahuriye Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Itangazo ryashyizwe hanze n'ibiro by'umukuru w'igihugu y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo irabitangaza. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zirabyemeza zivuga ko n'ubundi inama yabaye yasize n'ubundi impande zombi zemeranyije kongera kwiyubaka ndetse no gufatanya mu gushyira mu bikorwa ibikubiye mu masezerano, aho Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yasabwe gukuraho ndetse no gusenya burundu umutwe wa FDLR ndetse ukanakurwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ndetse u Rwanda rusabwa kuzakuraho ingamba z'ubwirinzi, dore ko aricyo n'ubundi cyari kigamiro cyane. Gusa Kigali na Kinshasa byongeye n'ubundi guhurira Washington mu gihe kandi Amerika nayo iheruka gufatira u Rwanda ibihano n'ubundi ni by'Amerika ishinja u Rwanda kuba rwarananiwe kubahiriza ndetse no gushyira mu bikorwa amasezerano ya Washington rwiyemeje, ndetse kandi no kuba n'ubundi ngo rukomeje kuba rufatanya n'umutwe wa FDLR. Gusa n'ubundi u Rwanda rwabyamaganiye kure ndetse kandi rwamaganye n'ibi bihano rwafatiwe. Gusa n'ubundi itangazo rikomeza rivuga ko Kinshasa n'u Rwanda byongeye n'ubundi gushimangira ubushake bwabyo ndetse kandi mu kubahiriza amasezerano ya Washington agamije cyane kugera ku mahoro arambye ndetse n'ubukungu mu karere. Kwa 27 Kamena 2025 nibwo ibihugu byombi n'ubundi byari byasinye amasezerano abanza ya Washington, ndetse kandi mbere yo kwemezwa dore ko yemejwe hagati y'abaperezida b'ibihugu byombi ku itariki enye Ukuboza 2025. Gusa kandi n'ubundi hari hafatiwemo ingamba zitandukanye, ni ingamba zirimo izo kwiyemeza gufata ibyemezo bifatika byo kubahiriza ku bijyanye n'ubusugire bw'ibihugu byombi, birimo kuba basenya n'uri mutwe wa FDLR bigakorwa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ndetse kandi uyu mutwe ukomeza kugira ingaruka cyane ku baturage dore ko bagaba ibitero mu bice bitandukanye, ndetse na FCM23 ivuga ko FDLR igaba ibitero mu bice bigenzurwa nayo, ndetse kandi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo nayo ikaba yasabye ko hakurwaho ingamba z'ubwirinzi zashyizweho n'u Rwanda. Ibi byose rero nibyo baganiriyeho cyane, ndetse bemeranya ko bagiye kubishyira mu bikorwa ndetse kandi bagatangira kubahiriza ibikubiye mu masezerano.
kuri ubu ngubu kandi intambara ihangarishije Irani leta zunze ubumwe za Amerika ifatanyije na Israel, Amerika yo yavuze ko ikeneye agera kuri miliyari 200 z'amadolari y'abanyamerika kugira ngo ibashe kwifashisha mu kunesha ndetse no gushwanyaguza Irani nk'uko bitangazwa. Amakuru avuga ko leta zunze ubumwe za Amerika zatangaje ko zikeneye agera kuri miliyari 200 z'amadolari y'abanyamerika azifashishwa cyane mu gukomeza kugura ndetse no gukora ibikoresho bya gisirikari mu guhangana byuzuye ndetse na Iran. Donald Trump, perezida wa Leta zunze ubumwe za Amerika, yavuze ko aya mafaranga azifashishwa mu gusimbuza amasasu ndetse n'ibindi bikoresho bya gisirikari byakoreshejwe n'ibindi byahawe ibindi bihugu nk'inkunga. Hati kandi iyi si ibingibi isuku kuvuga ko nta wayiringira kuko nubundi ihinduka vuba nkuko byatangajwe na Donald Trump. Ati isi kuyiringira biragoye, dushaka rero ingano nini y'amasasu nubwo tutayifite, ariko kandi dufite menshi ariko yaragabanyutse kubera ko iyi si twabonye ko isigaye ihora mu ntambara. Ati kandi aya masasu yacu yagabanutse yagabanutse kubera ko harayo twahaye na Ukraine ku mugaragaro. None Donald Trump yongeye kwemeza ko leta zunze ubumwe za Amerika zageze zifashaho Ukraine, ni nyuma yuko yavuze ko umuperezida yasimbuye ku butegetsi yizeye cyane Ukraine kajya yiha ibishoboka byose, ariko kugeza kuri ubu ngubu akaba kibona ko Vladimir Zelensky akiri wa undi yikunda, ndetse kandi ubwo yabazwaga cyane ku bijyanye n'aya mafaranga, minisitiri w'intambara muri Amerika yitwa Pete Hegseth yavuze ko nubundi kwica bibasha ndetse kandi bisaba amafaranga, ndetse kandi yavuze ko bakeneye cyane amafaranga kugira ngo abe yakwifashishwa mu byo nubundi bazakenera gukora mu bihe bizaza. Ndetse kandi minisiteri y'ingabo muri Leta zunze ubumwe za Amerika yabwiye abagize inteko ishinga amategeko ko kuri iki cyumweru cya mbere honyine intambara yabatwaye miliyari 11 na miliyoni 30 z'amadolari y'abanyamerika. Ubu ngubu iyi ntambara yinjiye cyane mu cyumweru cya kane, dore ko imaze ibyumweru bigera kuri 4. Rero miliyari 200 z'amadolari y'abanyamerika ubuyobozi bwa Donald Trump buri kwifuza cyane kuyongera ku ngingo y'imari ya miliyari 838 z'amadolari y'abanyamerika. Gusa minisiteri y'ingabo y'Amerika yagenewe cyane menshi muri yo, ndetse kandi yemejwe muri 2026 muri Mutarama kugira ngo bongerere agaciro ndetse n'ibyo igisirikare cya Leta zunze ubumwe za Amerika hagikoresha. Reka mwibutse ko tuba turi kumwe na Rikaderi, bagufite ibyo kunywa bya bisembe ndetse n'ibidasembuye, bafite champagne z'ubwoko bwose. Rikeri ntandi wazisanga uretse muri Rikaderi Nyarukira, Kicukiro, Nyanza aho bakorera, ariko niba bitakunda ko abasanga nabambere cyane bakora delivery aho waba uherereye hose. Fata telefone yawe bahamagare kuri 078 05 63 98 cyangwa 079 15 1023, ubundi bakakubwira ngo Lika and Wine Store, arukorika and nani arukorike beverage selling and delivery. Turi kumwe na promotion nziza cyane kandi guturuka muri Doma News Live, aho kwamamariza ibikorwa bye mu gihe cy'amezi 3 ku buntu. Niba ushaka kugera kure ukamamara ugatera imbere, nta yindi ntumwani Doma News Live, dore ko ari abambere mu cyo twita digital marketing and advertising. Niba ushaka ko rero ugere kure ukamamara ibikorwa bye bikamenyekana, gana Doma News Live umundi mufatanye cyane. Nitwa Richard Rox, ndagushimira ko budahwema kubana nanjye. Subscribe and share umundi tujye tubana mu biganiro bya buri munsi. Ndabakunda cyane.